inri ni le pathian ni ate khan in elna sang khel chun zomania chungzinga chuan English Premier League ka West Ham in gol thum gol khatin an mikhwal Sunderland an neya West Ham tan Somerville minute som palina gol hmaroi khungin Jarrod Bowena minute som ni pariat na penalty atangin an gol ni na akhunga minute som li pathumna Matheus Fernandes an West Ham tan khung belin mual nei tu West Ham hian first half a sithum fine man ruai second half a minute som ruk parungna Sunderland hian Brian Brobby mangin gol khung vele ma sela gol dang alu bel talova mual nei tu West Ham hi gol thum gol khata chakin point thum an lo chuak ta ani London club vek Fulham po chakin an mikhwal Brighton gol ni gol khatin an neya he match hian mikhwal team Brighton hian minute som ni pariat na a Yasin Ayari mangin ma an ruaya minute som sari panina Fulham hian Samuel Chukwueze mangin an sipur hian suta he minu hian gol dang lu bel lak lo ma sela additional time minute som ko panina a Liverpool chul chuak Harry Wilson mangin Fulham hian gol ni gol khata an chakna gol an khungta ani Burnley muala Tottenham an chak zolova team pani te hi gol ni veve khungin anin ne tok he match hian Tottenham hian minute som thum pariat na Mickey van de Ven mangin man ruaya minute som li pangana Exel Tuanzebe mangin Burnley in an sud vele minute som sari parungna Lil Foster mangin Burnley hian man ruaya ma se hun top don he minute som kwana Christian Romero mangin Tottenham in an sipur hian sud vele a Spurs hian an center back pani te gol khung mang hian point khat an lo chuak shama chakjok omlovin Burnley le Tottenham te hi anin thathen ani champion base seina la nei Manchester City in sini fine an mikhwal Wolverhampton an neya Manchester City ta minute rukna Omar Marmusan gol masroi khungin first half fun back bel minute somli pasarina a an player thar Antoine Semenyo an akhung bel boka second half a goal lut lo thungin Manchester City hian sini fine Wolverhampton laka hian hena an changa an mamo point thum an lo chuak he match hian Mage hian Manchester City tan Premier League ka England na masaber tongin in khel bultan tu zinga atela an player thar Antoine Semenyo point bultanin an ni pahni hian City tan an tholok hle heti lai hian Erling Haaland ero bultan tu zinga tel lovin tu hnaya gol khung har sat Erling Haaland hi pepan ben cha da in second half a alu tir chawani Premier League champion la Liverpool in point an lo chuak zolova Bournemouth khelmola lenglutin gol nga alut he match hian minute somni parungna Bournemouth hian Evan Nilsson mangin ma an ruaya minute somthum pathumna Alex Jimenez mangin Bournemouth hian ma an hroina an bel cha first half additional time a Virgil van Dijk mangin Liverpool in an sipuran su thena second half a goal lut nga lok lo ma sela minute somrian na Dominic Szoboszlai free kick goal mangin Liverpool in an sipuran su zawa chakin beseina an nei sang le ma se hun pek bel minute som ko pangana mual nei tu Bournemouth zok hian Amin Adli mangin gol an khung bela goldang lu bel talovin Bournemouth mola Liverpool hi gol thum gol ni in atlom zoka an tang ti hian Liverpool hian kum in sang ni samni paruka hian English Premier League ka match nga khelta in an chak zo lo 5 veka chumli draw na in chum khat an tlom team kai shoi tu thar nei Chelsea in result tha an nei chun zom zela Crystal Palace mola lenglutin gol thum gol khatin an chak he match hian Blue Star minute samthum palina Estevao Willian an gol masroi khungin first half a sikhat fine Chelsea man ruaya second half a goal thum alu bel minute somngana Joe Pedro mangin Blue sin ma an hroina an bel cha minute somruk palina Enzo Fernandez an penalty atangin Chelsea goal thumna akhung le he minu minute somsari pathumna Adam Wharton film khur zo lovin red card achoya Palace player tlam jokin an khel chun zom ma se minute somriat pariat na Chris Richard mangin Crystal Palace goal an khung vele a goldang lu bel talovin goal thum gol khatin mikhwal team Chelsea hi an chaka point thum an lo chuak ani Newcastle khelmola Aston Villa an lenglu ta sinhi fine mikhwal team Villa hi an chak Aston Villa ta minute som pakwana Emi Buende an gol masroi khungin minute som riat pariat na hun top don haya English forward Oli Watkins mangin Aston Villa hian an gol ni na an khunga mikhwal team Villa hian clean sheet chungin point thum an lo chuak ta ani Brentford khelmola Nottingham Forest sinhi 5 vekin an chaka Nottingham Forest ta season mang thatak an player thar an gol khung khol ni mek Igor Jiju sa minute som panina gol masroi khungin hun top don hai minute som rian na Tayu Awoni mangin Nottingham hian an khung bela gol chwa lo bokin Nottingham Forest hian khwal mola Brentford hi sinhi faya nein point thum an lo chuak in khel ngai ven lo bera Arsenal le Manchester in machonin gol nga aluta in khel munam taka hian Arsenal in hun tirlama gol an khung teu hleya an midfielder poimo Martin Zubimendi an Casemiro tau perin gol lama bola thlok phaya ma se United goalkeeper Lamen San thazetin alaudan saka
hemi nu minute somni pakwana a Manchester United defender Lisandro Martinez an lama atilut pal tathunga Arsenal captain Martin Odegaard an penalty area chunga tangin a teammate Jordan Timber omnalama bola peta heta bolkal hi Timber veng tu Lisandro Martinez hian pet khal atumna lama pet thelin akeding lama ball in a pera goalkeeper in laudana bola perta ka wangin United goalkeeper Lamen San adang man talova Martinez hian on goal nein Arsenal in ma an hruai pha hemi nu minute samthum pasarina Manchester United hian Brian Mbeumo mangin an sipuran sut vele Arsenal Clark nungin ball in passin anjinga in potpar Martin Zubimendi an goalkeeper pass atumna lama ball pet thatok lovin na lote in apet pera Brian Mbeumo an ball achang zui goalkeeper chau ama chon nga la goalkeeper bum nuwa in ring tok takin apet goal ani Arsenal goal chhuadana Martin Zubimendi ball pass fulo achan lian berti thayania chik taka NRO chuan faktur po an om Arsenal hian Clark nunga ball an thenin an defensive midfielder Zubimendi hi anjinga atol hnung thina apot partu ball sem kwal tu ani thin hemitum ero hi chuan Zubimendi hi center back pahni in kara ni lovin center back sira ain pot penga Zubimendi hian alaya om Saliba ball passin Saliba hian Zubimendi a pass let lea heta bolkal hi Zubimendi hian voi khata pet ngalin a pet sualta ani Saliba chet lakdan en khachuan dem tura om lova United player pahni pressure petute kara in Zepin space zawlam no khatumin Saliba kha atlan luta ma se Zubimendi zo khan goalkeeper lama rilru apethunga Spanish midfielder hian pressure anei aboi pha dewem o ati thei hetiang ani thei chan lian tak chu United team pressure an pek dan kha ania Mbeumo le Bruno Fernandes te khan pressure an pethiam sia abikin Mbeumo khan atai ma kha adai zai pui hle chumira chu an senga Arsenal kha pressure an pena hle chu wangin voi khati sual kha apoi thui tareng boka Arsenal khan an tur ngalani hemi nu hian first half a goal lu bel lova chungnung jok anam lo second half a ero goal thumalu ta Manchester United in bultran thajokin minute somnga na a Patrick Dorgu mangin goal thazet an khung Patrick Dorgu pet goal kha apui hlea Dorgu hi Arsenal midfielder tele defender te in kara tlazepin veilama bola changa asiam rem nuwa Bruno nen moisetin Arsenal in veng kha an sutlanga Arsenal defensive midfielder Zubimendi khan ti ngaina a thelawani bere season kalmek mang thatak Declan Rice po kha abuai hle Dorgu ain zep chaksia akal konga lo puitu Bruno afingin a ball da atok boxi atopa ball shot Dorgu an thazet maina peta Arsenal goalkeeper David Raya an adang theita lo le zela Dorgu hian marzetin a thlolu ta ani goal camper dotin bola shot luta goal thabik setup moi big zinga soireng to tur ani ome hemi nu hian goal dang alu bel theilok lova ma se hun top don haya goal ni lut lein minute songriat palina Arsenal hian Mikel Merino mangin an sipuran suta Saka corner pet hi United goalkeeper Lamen San bench wa tum Marcela player in no tamlutu kara goalkeeper hian adu angin abeng fu theita lova heta bolkal zel gola lutur United player ten lodang man Marcela ball per changtu Merino an nai taka tangin apet goal ta thowa Arsenal hian an sipur an sutani Arsenal khelmola in khelan niya stadium a fans tamjok Arsenal fans an niya chung fans ho lom thom are tak tak main minute songriat pasarina Manchester United in goal an khung vele ngal Matthews kunha an United goal thumna hi akhunga United hian an game tempo ran an mangtangkaya chumikara space zim te a ball an in pass ngam kha an shot pui hle bok an goalkeeper pet chu atanga ball kal zela Bruno an ball achanga abula om kubi mainu a pass an in pass na kha azim le mainu hian a hma loka om Matthews kunha a pass le a Arsenal player in a block sangman teu hle a ball da na kha ate hleya ma se aduangin ball a pass lotling ta thowa Matthews kunha khan mun all zaw tak anei a shekar thung chu wangin rang takin mun ola ain her ngala ball tlan lu puin Declan Rice khan a cover man to big lova Arsenal defender ten an hnai man box si lo penalty area pona tangin moisetin Matthews kunha hian a pet luta a goal moi hle hemin hu hian goal dang lu bel talovin mikhwal team Manchester United hi goal thum goal ninan chaka Arsenal hi tun seasona an mani khelmuala avoi khatnan an tlomta ani heibaka hian Arsenal hian tun seasona in alna an khel zong atangin match khata goal thum an chhuama sakber an tong ngal bok Manchester United khan fakan phu hle Matthews kunha goal khunga po khan Arsenal an north thiam zia alang chiang hleya
Arsenal midfielder te kha an bot khoma kha wang khan Arsenal tlar ma le midfielder te inkara mun ol zau zok a om thei pha thina kunhan bola chanma khan Bruno le Mainu khan Arsenal midfielder te kha veilama an pot peng veka kha wang khan mualaya mun ol zau deuh om pha in Matthews kunha khan amang tangkai hle khatiang mun ol kha om lo se goal kha kan mukher lovinarin oma Matthews kunha an apet that chu thusan ni sela Arsenal khan United game plan kha an man lo deuh thin ni in alanga United khan an game plan fing tak kha an chhor tangkai ta chia thung Bruno le Mbeumo te kha anin rington hle ti po alang thina Bruno ball pe thiamna te Mbeumo thorim zia le tlanchak zia te kha Arsenal tan chuan harsana siam tu lian tak atlingani United khan antlar hnung an ngai thalova inven angai chuan back 5 ang hialin an save an siam rem man deuh zela player dang pathumin an thlop zui tlang pui kha wang khan inven lama an dai zai zuala Bruno le Mbeumo te chau kha inven lama in retreat na salutuk lo counter attack kailo na tana an khek ani deuh top maya anin ball an chanin player dang khan an ron thlop thachin le United hian 4-2-3-1 formation an mangna in achang chuan back 5 angin an inveng kan ti kha hei Barca hian 4-4-1-1 save anga inven te po an nei tam hleya Brian Mbeumo matonga da in ahnunga Bruno Fernandes a oma abak zongin tlar hnung lam na sazokin an venga chutiang chuan counter attack atanga na taka chule theitura in ring chungin Arsenal kha an ma chhona mual sira om Amad Diallo le Patrick Dorgu te phei kha chu attacking lam le defending lam kha an tina sa hleya an tangkai tak zetani Arsenal kha chuan an ti dan phung pa nga in an attacka then kualin mun olan zong Manchester United kha chuan attack na rem chang an nein an ringhal par para tempo sang takin an nor ngal mia zel Arsenal tlar lai te an khel thatok lawati theya Arsenal attack shim be se angin anatok lo goal shot voi som panga nei ve bok ma sela voili chau goal zone an peta United khan goal shot voi som an nei tlinga voi thum goal zone kalin a goal 5 vek Arsenal muala in khel ni ma sela in khel chungin Arsenal khan ball chan tam deuh lai nei ma sela apum pui chu chuan team pahnih ball chan za te kha ain thlau lutuk lawani Arsenal big hian goal khung the mu mal tak an la nei lo ati theya chu an tan ngai mo thamatling a chan chu an forward tam jok te hian goal khung an har sata Bukayo Saka hian in elna a khel zonga Arsenal tan match a khel hnung som pathuma tangin goal khung mia lova Victor Gyökeres po hian Premier League ka a match hnung som pakhata tangin penalty goal ti lau goal khung mia lova Gabriel Martinelli hian Premier League ka match som pathum chung chu goal khung ta lova Madueke point Premier League ka match som ni panga chung goal khung lauta a Leandro Trossard point match som pakhat chung in elna sang a khela tangin goal khung lovin a om to ani chuwangin Arsenal hian an mamo lian ber ti thei chu goal khung thei top scorer ni thei tur khopa goal khung thei player ania top scorer type forward an mamo ti na ani ber chu an tlar ma player tam jok statistic atang hian an mamo ti achiang hle Michael Carrick United hi chu Amorima United laka andang lam hle ti kan muzela Carrick hian United akai hruaile nu hian fiana haw tak tum hi ama chhon ngal panga Manchester City le Arsenal ma chhonin season kalmeka champion tuma in elnaber ni mek te hi ane ta ve an khel anung tha a tu nari chuan United in team kai hruai tu an nei furi hle ti hian English Premier League ka Arsenal hian khelsom ni pathuma tangin point som nga nei in point li in ma an la hruai fala panina Manchester City in point som li paruk nei in pathumna Aston Villa in point som li paruk ve kan neya palina Manchester United chhota in point som thum pariat an neya pangana Chelsea chhota bokin point som thum pasari an neya parukna Liverpool an tatha a point som thum paruk an nei ani heti la hian relegation zone lama om team pathum te an langa ya West Ham Burnley le Wolverhampton te ni in West Ham hi chuan ma an son hleya relegation zone chhuwa san thei in be seina an nei sanga tun haya po an result a tha chho hle chuwangin an chunga om Nottingham Forest le Leeds United an thlauna po point nga chau anita ani Spanish Football League Sangber La Liga po khelchun zom ni in heta hian Atletico Madrid in sithum fain Mallorca neya Atletico Madrid tan Alexander Sørloth le Thiago Almada ten gol khat ve khungin an gol khat dang hi Mallorca player David Lopez an lama atilu pal ani Barcelona point an mi khwal Real Oviedo sithum fainan neya Barca tan minisom nga panina Dani Olmo an gol masoi khungin minisom nga pasarina Rafinha ana khung ve lea minisom sari pathumna Lamin Yamalan Baisai goal kick goal moi bi khungin Barca tan gola bela
hemi nu hian goldang lubel lovin Barcelona hian olsam takin point thum an hlo chuak Real Madrid point khwal mola Villarreal nein point thum an hlo chuaka Real Madrid tan Kylian Mbappe bok poimoin Mbappe hian minisomli pasarina gol mahroe khung nuin hun pek bel minisom kwa palina penalty atangin Real Madrid goal nina akhunga Mbappe hian penalty a hian Panenka goal lantirin ain rin tok zia atilang thar le Mbappe hi Real Madrid chakna hnar ani ti lo thei ani lova achan chu tung season a hian Real Madrid tana gol khung tam ber niin La Liga a match som ni atangin gol som ni pakhata khunga Champions League a match ruk atangin gol som pakhat te me wa khung tling towa Copa del Rey a match khata tanga gol ni khungin season kal meka hian Real Madrid tan match som ni pariata khel towa gol somthum pali khungin assist tumnga anei tela match som ni pariata tangin goal contribution somthum pakua loi match a khelzat aya som pakhata tam anei tling der to ani ti hian La Liga season kal meka Barcelona in point somnga pahni nei ma an roi chun zoma pahnina Real Madrid hian point somnga pakhat nei point khatchawin an in thlawa pathumna Atletico Madrid hi omin point somli pali an nei ani Italian Serie A lama po Juventus in champion line Napoli an dim lo leya sithum final ne Juventus tan Jonathan David a minisom ni panina ma hroina gol khungin first half a tiuring club hen sikhat fine man ruaya second half a goal ni khung belin Kenan Ildis le Philip Kostic mangin Juventus hian goal an khunga Napoli laka hian goal chhualo bokin Juventus hian phu takin point thum an hlo chuak he match a hian champion line Napoli hian goal shot tum kwa nei Marcela goal zone a voi khatchau an pe tani champion besena nei sangjinga mi Inter Milan in an mi khwal pisa goal ru goal nin an sopa Inter Milan tan hian Zielinski Lautaro Martinez Pio Esposito Federico Di Marco Ian Boni le Henrik Mkhitaryan ten goal khat thewan khunga pisa goal ni hi Stefano Morio khungte anni Italian club hlun pahni Roma le AC Milan te in machonin chakjok anam lova goal khat ve khungin ani hne tok he match a hian second half a goal a lut chawa minisom ruk pahnina mi khwal team AC Milan hian Koni de Winter mangin ma an hruaya ma se minisom sari palina Roma hian Lorenzo Pellegrini penalty goal mangin an suta goldang lubel talovin point khat ve an lung oya tulani he match a hian AC Milan hian Roma hi an ngam lo leya Roma hian hun tha an nei tamber an khora lawangin point thum an hlo chuak zo lova in khel chungin AC Milan laka hian chungnung jok an ni ti hian Serie A season kal meka Inter Milan in point somnga pahni nein point nga in ma an hroi fala pahnina AC Milan hian point somli pasari nein pathumna Roma in point somli pathuman neya champion line Napoli hi palina omin point somli pathum vek an neya pangana Juventus omin point somli pahni an neyani German champion Bayern Munich in Bundesliga season kal meka an tlom masak ber tongin an mi khwal Augsburg in goal ni goal khatin an neya he match a hian mol nei tu Bayern hian Hiroki Ito mangin minisom ni pathumna ma hroi Marcela Augsburg hian second half a an le thala minisom sari pangana Arthur Chavez mangin an sipuran suta minisom riat pakhana Masengo mangin an goal nina Augsburg hian an khung le a Bayern hian goal dang an khung bel theilo awangin Augsburg zoki goal ni goal khatin an chaka Bundesliga season kal meka avoi khatnan Bayern Munich hi an tlom he match a hian Augsburg hian Bayern hi an nor thiam leya counter attack atangin chance thatak tak anin siam team pahni te hian goal shot tum som paruk ve an neya Augsburg hian goal zone a pe tam zokin tum sari goal zone an pe tani Bayern Munich hi tloma selate bula ma an hroi fal to awangin tuna hian point riat line ma an la hroi fal ta thowa khel som pakwa point somnga an neya pakhanna an ni meka pahnina Dortmund hian point somli pahni an nei mek Bayern Munich big hian tung season a an tlom voi ni na an tong ania UEFA Champions League a voi khat an tlom towa Bundesliga a voi khat an tlom boka abak in la an khel zonga an la tlom mi lova tung season a hian Vincent Company kai shwenen hwaya hunan mang tha leya match somthum an khela tangin tum somni paruk te meu an chaka tum ni draw na in tum ni an tlom ani France League Sangber League 1 champion lai PSG in khwalmola Auxerre sikhat final neya golom chun hi minisom sari pakwana Bradley Barcola khung ania PSG hian in khel thunun chungin point thuman hlo chuaka hun tha an nei tamber ero khoralin gola an chantir theilawani ti hian League 1 a PSG hian point somli panga nein point nin ma an hrai chun zom zela panina lensin point somli pathum nein pathumna Marcelin point somthum pariat an nei ole khatichin khatun tuma kan topic kan soijaw theina chu nile photro se